turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese abakurikiye TSG Online TV. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko umukwabu wa nijoro wo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 uvanyweho mu gihugu hose uretse mu ntara z'iburasirazuba zikirimo ibihe bidasanzwe. Icyemezo cyatangajwe n'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi nyuma y'inama yagiranye kuwa mbere n'itsinda ry'abategetsi bashinzwe kurwanya iki cyorezo. Ikindi cyemezo cyafashwe ni ukuvanaho igipimo cya COVID-19 mu kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku bagenzi b'imbere mu gihugu ku bantu bakingiwe byuzuye. Gukuraho kwipimisha ku bantu bakingiwe byuzuye mu kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyemezo gishobora gushimisha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu Rwanda cyangwa mu Burundi binjira muri Kongo. Kuva iki cyemezo cyagera muri Kongo, abashinzwe ubuzima bavuga ko abarenga 85,000 aribo bacyanduye, naho abagera ku 1,300 aribo kimaze kwica. Iyi mibare ariko bamwe mu mpirimbanyi bagiye bavuga ko itajyanye n'ukuri kw'iby'iki cyorezo cyakoze muri Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko kugeza ubu abantu barenga 410 ku isi banduye COVID-19 mu gihe abarenga 5,000,000 yabishe kuva yaza kubera kugabanyuka kw'abandura no kwiyongera kw'abikingiza. Ibihugu byinshi cyane cyane biteye imbere birimo kuvanaho amabwiriza yose byashizeho yo kwirinda COVID-19. Aya arimo kwambara agapfukamunwa, kutajya hari abantu benshi, kwipimisha kugira ngo winjire mu gihugu, COVID passport, akato n'ibindi. Nka Denmark ni igihugu cyasubiye mu buzima busanzwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri, aho bavuze ko COVID-19 itakiri ikibazo gihangayikishije sosiyete. Leta ya Kongo yatangaje ko kuba yavanyeho ziriya ngamba bitavuze ko icyorezo kirangiye, ko izindi ngamba zizakomeza kubahirizwa. Tukivuga ku igabanyuka ry'ubukana bwa COVID-19, reka tubibutse ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza ko risaba amadolari miliyari 16 zo kurandura COVID-19, bivuze ko aya mafaranga ariyo akenewe kugira ngo COVID-19 ibe yaranduye ku isi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS avuga ko siyanse yatanze ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Yavuze ko isi ibisaranganyije uko bikwiye dushobora guhagarika umuvuduko wa COVID-19 muri uyu mwaka. Ni muri urwo rwego Tedros asaba ibihugu bikize gutanga umusanzu wabyo bigomba mu mugambi witwa Act A kugira ngo ufashe n'ibihugu bikennye gukingira abaturage babyo bose, kubapima no kubakorera imiti. Act A yashinzwe n'ibigo mpuzamahanga by'ubuzima, Banki y'Isi yose na Foundation Bill and Melinda Gates iyobowe na OMS. Igamije kugeza byihuse ku bihugu bikennye ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Imwe muri gahunda zayo ni COVAX, igomba guha ku buntu inkingo za COVID-19 ibihugu 92 bikennye. Hagati mu kwezi kwa mbere gushize, COVAX yari imaze gutanga doze miliyari 1. Umugambi Act A ukeneye ingengo y'imari y'amadolari miliyari 23.4 ku gihe cy'umwaka guhera mu kwa 10 mu mwaka wa 2021 kugera mu kwa 9 mu mwaka wa 2022. Uracyabura rero amadolari miliyari 16. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Minisitiri w'Intebe wa Norvège bafatanyije kuyobora akanama gakuriye Act A
barayasaba ibihugu 55 bikize n'ibimaze kugera hagati mu bukire. Mu ibaruwa babyandikiye bagira bati ubusumbane mu nkingo za COVID-19 mu bikorwa byo kuyipima no ku miti nibwo butuma icyorezo gitinda gucika. Turasaba abayobozi gutanga umusanzu wabo kugira ngo tubashe kurengera ubuzima bwacu twese hamwe. Kugeza ubu ibihugu 6 byonyine nibyo byarangije kuzuza inshingano zabyo ku ngengo y'imari ya Act A. Ibyo ni Canada, Ubudage, Kuwait, Norvège, Arabia Saoudite na Suède.